Ini adalah kawasan Simpang 5 bertepatan Bukit Tengkorak. Area di sinilah lokasi masa darurat 90-an, pembantaian massa. Di sini adalah area lokasi Simpang 5 Bukit Tengkorak, Bukit Tengkorak. Yo, it's time to go. How are you to fight the side? Forever the you. Kawasan Bukit Tengkorak. Bukit Tengkorak, Bukit Tengkorak. Tanah Merah namanya, Tanah Merah. Ini Tanah Merah. Tanah Merah. Ini dia Tanah Merah, Bukit Tengkorak. Pembantaian massal tahun 90-an. Thank you.